ไม่ก็เนี่ยแต่ทวนด้วยสิเกี่ยวกับ local จานบ่ไม่ก็เนี่ยแต่ใส่ให้date 8 May 2026เขาเตาให้ตะใจตวง campus guide ไม่บ่มเขา eco friendly ใช่ไม่บ่มเขาให้กำลังกักนะบ่มีตรงนี้ไอ้กังดงนะบ่มีให้ตัวคังสู้ตัววิทย์ใส่ให้อันนี้ senior principal ตะใจ public higher secondary school ลงมา part 2คนไหนไม่ใน district headquarter ก็ไม่ตะปรีระไม่ต้องกันguide ไม่ให้กำลังลาขังให้กังนะบ่มีตรงเถอะน่าเตาให้อะไรนะสารเขาสลาวนี่ไม่ให้ไกไม่เล่าทวนจ้าก็รู้นะสารตวง brief introduction นี่นะมาปาจันนะสารตวงกจันนะตัวไปตรงเทียเขาacademic ล้วนเขานี่นะใส่ให้ไม่ตรงบังตั้งบ่ไม่ให้ตรง life journey history ตินะ brief introduction ก็สารเราถูก First of all thank you so much นี่ CK Global na niu pe khoi na gwang law me khang ta na niu ta pai na thon ko sa itong felicitation program na niu ta kai ba many class 12 niu tong pass percentage 100% 92% first class na ni mai tong kadam la sam la ko kum na state topper ni na ka jerimia ka student khala lo the number 2 lomai number 2 me student khare na ni kom na mai tong thon ku sam tong kadam ni ka niu wai ta ra khum lo ma su yam lo mai ka tiu lo mai tong luang tong program ni ta kai ba na niu ni gwang lo me khang tan niu ta Heliam ko niyo tong management at niyo tong tazay school tong management tong behalf ko rin na school tong community tong behalf rin niyo ko Heliam ko ton ko ni brief introduction ha I had Dr. Silas ni aram puning lo mi the pa jani na gwangku chung gwangku mai ni kaw the ni na ma jani lumai singliu na kai number taw at present puning lo number 1 stars tong hoba mama na atong school tong luan ku gwam he I class 10 to Soron School ko kulo ku gwang the ni Soron School no ne ta man te loi mi kang kho maram kho I 11 12 phang kang ku ta the mai matang BA ku ni na I continue su the ni BA ni maram college ko continue su the unara gwang zaujen pan ra ta the topper ku ni gwang law na mai matang I ni hu gwang gu ta the ni hu University Shillong Meghalaya ko te ni ku da the mai ko te ne arwang zaujen law pan ra ta the before ke khun me go na church leader forming me go na kolum law pan na I think result guy na kai first class gwang law da na ai ku train na I net ni thapalo ni net ni thapalo na kai maram college ko te I 2014 15 jangai tingkom khadwai gwanglan lecture kong sulawai ni ate mai tong luan ko tini san gai na raw ko ni mai tong kagan ko te new next assessment gwanglan na ni mai tong period ko te kai Manipur tong institution ko goy na ko maram college na a phang law na ni la taw law we kom na mai tang ai ni ZRF tha padat na how trina bam teaching subam kang ZRF tha padat teaching subam kang ni gai ta ke further studies ko kai na kai gai mi tong luan higher studies to kai mi to gai liang panet na kai ni ZRF tong scholarship ni ka tina gai mai tina ni teaching song as I ZRF te I scholarship while so na I PhD some kai Madras University khani Madras University some kai dana luai patbam mi tung luan khote mai kang hoten downtown university na Guwahati khani kan yurina recruitment wang dana interview selection by ba luai mong mi da kho ai gok na angang na I downtown university Guwahati hote 2023 korina 25 ni tingkom pan hai tang khai doi tho bam law da te ai kuni ra go zaun zelo dana ra ta te mai tung period khote ni new next assessment hai tini gwang dare kom na next assessment ko ta new tong university downtown university te A+ phang lawe whole north east ko whole north east tong institution ko private institution ko rai to A+ phang me ta to downtown university na bam the ni kom na mai tong luang ko trena kom ku wam kang ko ai ke ko ni nai nga ni nai na ka tina inconvenience kan se na gong bi jang ko na kai pe luan new pe ni ka tina ka ri khang ka khat mam kang ko ja dim gwang ni re na director ni zai tong director no re na gwang na serve law to garan ngai to mai pe ko ni suggest request to gwang bi jang ko na kai te to how to zai ko 2026 ni February ko na taw khau gwang bam the ni good thum doi to good the doi to good the brief introduction sorry na ka tong longgang mi tong academic tong luan khau kom na sa sui na salo kam the kom na taw he mathang ko he mai tong asai ta zai ho gang lo rap ko na ni taw he 2-3 months tong experience na na teaching su mai ha mai te na tong main objective na na struggle su gang mai ren ra gang mai
era na panggang the sa ni so te pai na congratulations salo ni te thank you sai ta jai ko gang bom hai aniu kandi di te aniu nanon akai nanon di te minung wai ngai na tong full dedication na tong aim and objective kha thon nai kong ina tu hai ta tin na kong sal okay to akai ta jai gwang ra me kang ho jaw ra me kang kho aniu ma sai sin de akai nanun sin di the na ni aniu tong future leader sin di the na kan yo go he ta gwang ra me kang campus se pai na hawa the dai the ni kum na na taw as per akai tong vision mission aniu tong philosophy ta jai tong philosophy ne very aligned very perfectly aligned lawam the as per NEP and NCF ni taw ta na ba me tong luan ko allow nung wa taw generation tong luan ko sam ni mai tong vision mission tong stepping he pai na so soi lawa me mi tong philosophy he ni good human being character kam priority emphasis lawm he ni dilawam the mkang ko taw he akai guam me kain ko he ram guai na to ready chlawam thi do ho infrastructure to katina to kabang bi ti ko to katina to ram ko basic level na bam the mai ko to understandable di thina ni masai guai na gyan ta thai bam tong di thani te ke he infrastructure gai mangna mai gai me produce sunga mage leader gai me produce sunga mage te mai to hanu mila dina ni to infrastructure basic nai bam tong di the ko mana idea akai tong philosophy akai tong vision mission guai ha akai ta kai bam me ko guai na very perfectly aligned chlawam me tong por hai di the very this is more important ni then infrastructure ni kabam ni pai katina jaga ni dai the gai the kabam ni hawai the very convenience conducive for studies ni dari pam tung luang to very conducive to my environment akati thani mai ni kamna taw challenges to taw akai bun hai buthum gwang mi tong challenges to katitit na tho ra me ko hoi akai tong as per akai tong vision mission ko tet tat kai khang akai rena alliance so khang taw vision mission tung to ram kha hai to pen and paper hi law mai tong regulation dina mai tai akai practice su ni mai ta akai tong behavior akai tong relationship akai manifest padan mai ta ti to this is more important than equally important than our norms value vision philosophy ni hilawam tong vision mission philosophy le equally important ne practice sum he mai ta akai align su ko to me tong practice move su me kang ko to katina hoi generation tong gap gan se na ta the ta allow no ko tong generation tong gap le ani uza subam tong generation gap le ni ko me kang ani uza no ko tong understanding ko ani ko tong language ko ha ta the ani ko ra anu uza de ani to anu lat piu tung de ani re sam me nu chuo ni hai ko me tong he akai katina instructor tong luan ko akai impose ko ngan sek nai mi tong uzan nung goi katina akai challenge kan sek nai te ke tingun sin mang mai uza allow nung goi ta counseling suna guidance sulana kani goi ta gai mi luan ko ka siam lau khang ni kani gai mi luan ko kani goi ta role model akasuna akai ka siam pa khang ta mai tho very important de thina mai akai tong vision mission akai tong philosophy nai bam ta akai tong practice te thi alliance so kang ta mai tong challenge katina to nai te ke 2-3 months ko gam me kang progress pai na nai de kang suna thoni I'm very happy and I'm very satisfied progress sort how mai the thiam hai bam weni te ke very happy and very satisfied with this little progress ni jeng na progress gai gang nai de foundation to okay de foundation to okay de kom na 3 months to experience tong progress ni I'm very happy and satisfied kal hai wang mi kan ko allow nu wai uza nu wai kal hai wang mi kan ko he ni kan hu wai align su wang mi kan ko he ta hoi allow nu wai learn su wang mi to allow nu wai men learn su wang mi to akai tong behavior ni akai tong manifest akai tong khailia akai tong role model ni akai rina akai tong relationship hai di dina akai rules or regulation ko allow learn so ani tong behavior ko ani tong practice ko akai tong role model akai sub me ko learn tong de ko ma mai have very important ta hai akai allow nun ko ta allow nun ko ni di the ko ma ge the ta he uzan nun ko di the ta he katit na akai mai tong journey ko ti gu sam ta kang perfectly aligned with our vision mission with our philosophy aligning with our relationship with our manifest akai day to day life model korena align su khang tamai tong challenge katina to nai ni te I'm very hopeful there since 3 months na di ko mams ni many senses has been witnessed I arhana ne witness mini paina nai the paina ni how the allow nong goi kal hai ba mini paina nai the ni komna thon kun hi mi to taw he allow nong goi kal hai pai kam ma allow nong goi gai ta pu ha ba mai hinun goi he a new credit card sila ma ge we don't take any credit ni I hen
เราเนี่ยตรงสารสนองไว้แต่ไปนะทนกูนี่ไอ้ตอนนี้แต่อันนี้แต่ใจอาการ RBCC ตรงบางคนนี่รันสุวรรณตรงนี้แท้นี่ก็เนี่ยว่าเรนะรักรุ่มเราก็เนี่ยว่าเรนะกวางละนะสวยเหี่ยมเรานี่ก็เนี่ยว่าเรนะอันนี้ว่าคัง encourage เราแต่บ้าไม่อันนี้ว่าอุจารน้องว่าด้วยสายเรากลุ่มตรงนี้ที่นั่นอันนี้ลงนี่แต่ we are very motivated นี่อันนี้ว่าไปนั่นนี่ว่าเดินรำจุดไหนเด sacrifice อุจารน้องว่าไปนั่น sacrifice สุวรรณตรงนี้ใช่คุ้มสินี่ก็เนี่ยว่าตะกุ่มที่นั่นก็เนี่ยว่า give up สมมติตรงโซ่ตรงไหนกันก็ this we are serving God อันนี้เนี่ยระหว่างตรงเชื่อมไว้สุวรรณตรงนี้นี่ stars ก็สุวรรณมีคนนี้ไอ้ที่นี่ไปนั่งไงมันจะที่อันนี้เราน้องว่าสัมบัมไม่เขาตัวใจว่าสัมบัมนี่ระหว่างตรงเชื่อมไว้อาคาเรตตรงตรงลุงนี่อุจารก็ว่านั่นไหนนะไม่น่ามีการคนนั้นก็เนี่ยว่ากัน sacrifice อาจุดไหนบ้างสินี่ they never give up they never complain นี่ infrastructure คุณเจ้าก็มีการคนนี้หอยอุจารกันเสกทอกันที่น่ะกันเนี่ย they expect little better infrastructure นี่ก็ไอ้กลุ่มตรงอาจุดไหนบ้างสินี่หอยกันเนี่ยว่าเรื่องนะกลุ่มเราแล้วนะกันเนี่ยว่า corporate เรานะกันเนี่ยว่าตันสุยนะตันบ้างไหมเราน้องว่าแต่ก็เสียมสุยนะก็เสียมบ้างไหมแต่ไม่ it is because of the prayer เนี่ยอันนี้ตรง church leader ก็ว่าเนี่ยตรง prayer เทกัดลำตัวอันนี้ตัวใจ church ตรงบางคนรันส่วนที่เขาตอนนี้คนน่ะ public ก็ว่าเนี่ยตรง prayer ที่แต่คนนั้นนะเราก็หายไปมันก็ไม่ก็ว่านั่นนี่ไงแต่บ้างไม่ก็ว่านั่นแต่ it's because of your prayer เนี่ย church ตรง prayer เดี๋ยวผมดึงตรง prayer ที่เทแต่ไม่แต่ไอ้คนหาเราเนี่ยนั่นนี่แต่ไปนั่นทนกูแท้นี่ก็น่าต่ออันนี้แต่ใจก็ brief อันนี้ engage ว่าไม่ตรงล้วนต่อไว้ as per NEP and NCF ตรง guideline ก็อันนี้ education ตรง policy อันนี้engage ว่าตรงแท้นี่ไม่ก็ broadly ใครปัดมีการก็ two way ที่ academic progress ค่ะเรนะ character and personality development นี่ให้กันให้ broadly ให้ใครปัดที่เดียก็มีการต่อให้ knowledge based competency ต่อให้ academic progress ก็ต่อให้ as per NEP and NCF ต่อ NEP ให้ต่อ2020 ก็ implement สุดเราตรงนี้นะนี่แต่มันก็ตรง vision แต่ NCF เรนะ national curriculum framework ใน 2023 นี่ก็นะก็ตรง road map แต่ก็ตรง framework แต่ let สุดเราตรงนี้แท้นะก็ไม่ตรงครับคุยแต่ education should be holistic นี่ education เนี่ยacademic knowledge base นะบำนุมาแค่ตรงแท้นี่ it should be holistic physical นี่บำตรงได้ mental นี่บำตรงได้ social สรวงนี่บำตรงได้ spiritual บุมแห่งล้วนคนนี้บำตรงได้ it should be very holistic เราแต่ไม่คุ้มกับเสียบเท้าตรงได้เวลาแท้นี่ไม่ให้ we need in the 21st century ตัว skills ก็ยังไงเลี้ยงไม่เท่า we need character we need their personality character ให้ build up สุข good human being to character personality แต่นี่ไม่แต่ very important skills there because AI ของเท machine ของเท computer ของเท they can do more better more effective than our human being but the only thing that they could not copy ni copy sunga mo mai to akai tong character akai tong value akai tong empathy ka compassion hai nun guai di thina mai guai has strong value hai emphasis lo tho tong te as per NEP holistic development ba mai ni ta ta mai ko ta kai me ka broadly ai kala ra mai te academic ko nai te kharena personality ko nai te ta academic ko ni na ta akai anu traditional way of dealing hai gai ko anu guai hai uzare na road memorization rahate ni by heart system te ni cham na thing hun sin na din na ko me te phut na tipping la na ni ai kum sum me tong luan te taw man sai tong thinking order ko ram me kan ko lower order thinking de ba me na remembering le understanding ni hai taw mai ko na allow te mai tong level ko na diploma su tho tong the diploma su ku na mai to kum tong the diploma su kan te ta kan yo wai the higher order thinking ko ti activate su tho to kum the higher order thinking to activate su me to they should be able to apply ni they should be able to analyze they should be able to evaluate they should be able to create innovation kum gang de thina but critical thinking ti pa tho tong te kum to kan yo wai ta academic tung luang te ara ba mi de academic ko engage su ina su ko to mai kan ko taw he akai taw he competency based student center education de tha ni taw comment to taw akai rote learning ko na taw memory su ko na by heart su ko na exam pass su ko na ta summative ka te mai tong formative assessment tong zan he summative pen and paper ni to exam mai ko na engage su bam di tho mai tong engage ko sina just for a basic rote learning su bam di tho we are not going to develop a critical very innovative thinking ni akai develop sungam tu makai tong kalai ngai pa ngam tu makai tong komna the nature of this thing should be very engaging ni komna taw to allow no ni participate su pitate allow no ni fully kanyo actively ni kanyo engage sulana
joyful learning ko su ko to tong the kani two way process ta uza ne sam na allow ni participate su ni allow tong participate su ko me they are very happy they are very willing ni kani ko tong language they want to participate they want to engage ni they want to share their opinion ni la mi su me ma ke share su la na kani actively participate uza ni la ne su me direct kani waitin suppress lo ma khang ne kani waitin motivate lo kani waitin encourage lo this is the language they understand ni tao tong generation friendly and kum kang ko learning will be joyful ni learning will become very joyful ni force market we become a facilitator ni facilitator ne dithina we are not an instructor teacher anymore we are just a facilitator uza guideline ti lo tong de samna na idea contribute lo na kani waita tai kani waita encourage motivate su lo tong kum tham me kang ko tao high order thinking tong apply analyze kom the evaluate kom the create ni innovation hai guang hang dithina allow per mai pat khang dithina mai ti pat mai to we are still going to be engaged in rote learning parrot learning the me kom na ni just training tung luan ko na practice intensive control ko suba mi tung luan suba mi to we are not going to develop a very creative sound human being ni kom mai tong luan ko anyo ta jai ni na anyo academic progress ko ta very engaging and joyful learning tung ko anyo fully engaged subam theni then personality growth development ko ni anyo formative assessment ka hoy dem ta hoy katong khailia katong personality katong behavior katong manifest part mai ni katong value dispose part mai ka go na te ni anyo fully very equally important with anyo lala na ni pen and paper tong exam na formative exam ni anyo seriously anyo engaged subam theni every week anyo value activities na value tong practice na mai ko te every day tong mai tong every week tong value example this week is for punctuality te every day ko punctuality tong activities ekanai ko thum ti pande ni ko me kang ta pui pun hung wai pai na they are very happy satisfied with this value practice ni kanu swam ta parents teacher meeting gwang me kang ko kanu ko he jaw me academic progress hai di kam jaw lo me ko me attendance hai di kam jaw lo te ki de emphasis on value notebook no tong value practice lo ko me tong every week tong every day daily practice tong engage lo ko me tong value activities te pai na kanu ne ilha na jaw lo wi na kanu photos in ka pi na kanu ka pui ka pu tu wang the kom the now that the how hang kana tong progress the how photos and kam ta ka mai pai na nine and when we witness ni kum na kapu no cross check na nu discuss me kang ko the behavior the character allow to behavior kan hu hilau me sum dina the authenticity ka pai na clarity ni kan ho pai na kan open na hilau kum than na luhing than ni report so na hi na practice so ni kum me kang ko anyo we trust our student allow no wa kan rabam te ni anyo kan yo wa tin na sokong so ni kum de pu no wa wang na kan yo wa ni value practice how lo me kang kan yo la na ta ka me anyo ni pai na satisfied so we are very happy we are very satisfied ni kum na how ni anyo marks ni nai the mai poi ni 60-40 te khap summative pen and paper ko 60 mark ti the kum na chao formative ko na character tung luan practice kum de ka tung behavior ka tung attendance ka tung classroom activity classroom participation ta classroom ko two way engagement ni kan representation so mai kan yo na inquiry based learning ko mai so mai ni kom the teacher roles na kan na practice na kan tong syllabus revise so mai ko mai ni ko me la laud ni mai ko te kan re par hai na kan na class na kan tong kapam ko ho present so mai ko mai ni e ko me ko na ko na formative assessment na marks kan ni kum ti thani the 40-60 ko na of total 100 khang ani ko assess so bam thani ta hai imphal kho hamete bai me maram kho ni dong moscow kom ko me le compare suna ta jai school le taw tong teaching tong policy education policy samita thani u thu tat me khang song how bam re ga ni how bam na u thu le hai kanai ka ko ni hai kanai ka ko ni ko na sala sa taw he ai hak ka discuss so me ti kom na ni taw kai ko education institution ko he summative na dina pen and paper no mo ko kai ko dina engage subam he they hardly engage in formative the SNP le NCF no ko to taw formative he is very important component akhati thani ke taw implement suwang mang mai taw 5+3+3+4 no structure ni taw to guang me ani to taw 10+2 no structure ni ta bam the ni te ke anyu ta jai tho in
spirit and in practice อันนี้ไว้ทบ formative อันนี้ตรง guideline กูไว้เนี่ยตะไกบำแท้ไม่ตรง difference กันทุนายนี่ที่ไปบายมี school นี่กันอยู่สูตรมาแค่ตรงท่อมาแค่สูกันนี่ได้แต่กี่เต่าๆสูว่ามีตัวถ่ายเฮามาแค่นี้ถ่ายอินฟอลบางมุนโตมารำบางมุนโตกว่าที่อันนี้ไอ้สูว่ามีบางมุนโตไอ้ก็ pen and paper ตรงที่ internal mark ก็ตัวกันเสกดี internal mark ก็ตัวนี้ที่เกมไอ้ที่คำ character ก็ตัว engage สุดแล้วนะซ้ำนั่นนะกันอยู่ไว้ข้าง allow น้องไว้แต่ก็เสียไม่แต่ไม่ตัวเต่าตัวเฮาเรามาแค่นี้ก็น่าเต่า in fact ของนี่ที่น่า problem ปัจจุบันเรามาที่น่า class 11กูสวงงามมาแค่น่า how class 12กูได้คำน่าว่างมีกันเสร็จนี่นายผมแต่ internally displaced มาแค่internally displaced medical ground ผมแต่มีสันสูงงามมันต้อง pro inconvenience เลยไปนั่นนายนะก็ปุยกับปูนี่นุ่งง่ายมันแต่ก็ไม่นี่ไปนั่นนายผมแต่ medical ground คือ doctor แต่ก็ที่นั่นสิ่งนี้ปรีท้าแล้วนะให้ก็ไม่ต้องด่วนเลยนะอันนี้ไว้ซ้ำกันอยู่ admission สุดเหล่านี้ที่ทอนนี้ก็ไม่ต้องด่วนคนนี้ engage ไว้แต่ไม่ก็ไม่นี่เนี่ย suggestion กันตรงนี้เสร็จที่นะว่ามัน inconvenience ต่อ issue ตรง crisis คนนั้นนี่ไปนัก inconvenience ในบางที student นั่งไว้ข้างนี้นั่นเนี่ยแต่ใจต่อเหตุใจก็อันนี้สุดว่า11 12เอาทุนายที่นี่6คนนะ12เอาในบางทีก็ไม่ต่อ11 12นั่งไว้ต่อไปนักข้างกันอยู่ไว้ adolescence period ที่นะ adolescence ตอนนี้ปุยปุยนี่หลักกระดาษที่ตัวผมเนี่ยใจตัดไม่เท้านี่ใจบ้าไม่ท้านี่รามุสสินี่ไม่ตรงกันแต่นี่ไอ้แต่กันเนี่ยไว้ตรงตุนาการพับถอยมีกันแต่ต้องไม่ตรง stage ไว้11 12ก็ไม่ก้าวกันเนี่ยไว้ they up ต่อ they give more priority to their friendship circle นี่กันเนี่ยไว้ตรง friendship ตรง identity friendship ตรง approval แต่ they seek นี่กันเนี่ยไว้กันไปแล้วฟูนะต้องไม่ตรงกันนี่ก็ไม่ก้าวไว้ต่อไว้kan niu goi te akai rina akpui puri na ka ban teng zai na ni ta law mi tong ni ka gan nya ma ko me te kan ran na gyan ta la na kan ran na karam na ko na la na ma hau te thai la na ri sam mi pan ti tong hau te thai na tat mi tong ka gan nya ma na ka pam ka rup rem nong goi ko na pai na kan niu goi ri na influence mi tong ka gan easily influence ni ko na kan niu tong hormone ko ni na taw he kan niu goi ni tan na bam ti ko to taw he kan niu goi mai tong period ko te mai tong period ko he taw he akai ta zai ko to akai fully akai anu man sain hun goi ri na anu goi ri na ka siam bam tung di thina ni anu goi ri na ka siam bam de ko to practice ni subam tung di thina anu goi min ne kom na gai ni gai bu pan de ni lum gai kom na suni sui hian ne ta jom mai tai min hun goi ri na school ko gai me ko summative na ta bam me kang so ni formative na siam na kan tong character gai kan so school ko gangku mo na regrets na to regret na to ma ke pui pu kan se ne gong na kan ni hai ana nong goi lari hai hak bam me kang so ka lat piu na mai gai na bam mi tre na gai hian ne to me pui pu ni pai na ani gong rai ni kom ito hoi lari tong education institution kai ko to kan summative pen paper ko lari textbook tong luan na ta bam tong di thinan ni dari na thai na laisu thai me te ni sa ni na kumte mai tong wan te kuna pipu nong goi ni kan yo goi character gai mai lat piu ko mai gai me first ngam second na bang third na bang ko mam sini pass na su sina kan yo character gai na mai gai na lung ka mai de anyo ka haw mai te pipu ni ka haw ko me ta anyo ta sai ni sui na su bam tum te character ko ni anyo academic ni sui na su ne daw ne pai na su sui lau de mai kang so anyo su sui na su da ko na taw kai ka te na la ri kai ma ni nong goi da kai selection su na kai competitive exam tung luan ko to ni goi ta ka siam lo na kan ni goi te no mi to akai result ka tin na sini gai mai me ko mai taw gai bam ko gai ran na ti ku dap ni bo ni tong next standard kha ko level kha ti ku da ku to na ni ani ni kalam mam ko na lum si lo mi tung ni mak na ni ani to jai ani tung ma sai di the ni tong forming mi di the and ani tong kai long mi di the ni ma ani tong kai long ko ani tong ram ko ani tong area ko nai bam mi tong institution ni the mai ta ni promote su lao ni pomana taw allow nong goi ta ni goi ri na lum gai lo mi luan ko lum gai lo na wong lo mi ta ani ri ni commitment akhat na ani susui na sulok ne ta karam mam tung di thina ni ani kan ni pipun hong goi public hong goi ri na kan ni goi ri na cooperation ti lo ti tho ni emission gong su lo na kan ni goi ku sui na ku na kan ni mai gai na sta kan ni tho ani jati khang ni paina gai the ni ta jai khang ni paina gai the ni public me kang ni man se ku na community ani tong rong me community general community to paina gai he nan hing lo he ni taw he class la mi tong thiak riak sa mi ta the ni ko na hafta ko he 1 week ko he 7 days na Sunday including Sunday mai tong 6 days long ko hoy tu tong activities ba me extra ko me ken nai bu ani classroom to activities na hamang ma classroom to activities amang mai ni ani he
Monday to Saturday anyo Monday to Friday class la thi do class la te ko na Monday ko anyo activities ka sek ni nai the ni sports ko mai tong last period ko mai kan ni nai ba mani ko ni to Monday to Saturday anyo class la first assembly ko anyo value practice te kan yo kan highlight su lo te ni kan yo kan mai te practice su tho tung ni the ni notice board ko na ko pe su lo ngam the mai ma tang anyo go Monday to Friday class lam tang Saturday no backs day te back ngam mai tong ka gan ni ti mai ko kai tong kan yo ko tong career khang ni kom da first ra khum la we Saturday simple service night ni de mai mata anyo career guidance tong session night ni mai tang skills vocational skills tong night ni mai anyo boy Saturday ta kai the mai de to Sunday to holiday Sunday to kai kum kai ra kai ku observe su the ni kom de taw he anyo boy career counseling ko mai ko de kan yo boy ke tao he anyo goi he kan yo allow nong goi ta tao kan yo goi ta allow no ko confident in ai khang ne mai subject lai the mai tong job ko mai tong profession ko ta guide ne ta mai tong luan ngang ta anyo goi ai ko mai career orientation ne anyo goi Saturday tao re ka siap mam the ka siap mam tong the ne ko man na skills vocation kan ho ram ka ko ni tao aspire ni PNCF kan yo goi at least 50% tho ni kan yo goi allow nong goi the skills vocation ko introduce lo to tong the ni pun anyo goi to 100% ha te na kai la khe ni 100% anyo goi skills ko kan yo goi ta engage su bam tong di the ni economic participation is haini education to NPNCF relate down to economic participation ni akhat the kum kang ko taw my skills tong ko anyo introduce ba my skills ko anyo engage ba my is a part of economic participation we have fulfilled the objective ni of the education aim given by NPNCF ni taw he uza the school ko uza recruitment so mai sam ta the he ko tong qualification re mai pha ko tong nai ding la ko mo te tu tong thia ko so akai anyo tong qualification he ni akai he hoi B.Ed taw 12 tong standard dit na ni MA loi ni BS MSc kom te MCom ni loi lo na kan yo gore na B.Ed loi lo ji tho gairan pen the ni teaching experience 1980 ni gairan pen the ni te ke anyo goi quality taw uza tong qualification ni anyo jaw the te ke uza tong qualification ku ni khare te ke ka tong passion ni ka tong commitment har ku ni ka tong value te ni ka tong khailia kai te ni anyo gai na thu jaw we ni ta basic to ta qualification di the ni mai te nai the sina akai character gai my personality gai ma allow nong gai ta accept my role model ka sun mai uza tong character ka ni he it should be very sound ni lezai no mai model ka sunga mai tong character ka thum na de ni to hai ko mai tong not only qualification ni kan yo tong commitment kan yo tong values kan yo tong personality tani is also very important ni anyo discussion suna anyo kan yo tong nature kan yo tong personality anyo briefly anyo ni engage pa kang suway ni may certain example ti lo na classroom nang exam conduct subam ni kan ko kung as per the rules and norms to student to interaction he is led or she is led 10 minutes 5 minutes ni take with genuine reason guang tong din na allow so na emotion ko na kanyo gai ko engage ni kom te logical rational thinking to rule or purely apply to tamai ta kai man sai to deals na we are not messing I mean allow no go he ni ko me kang ko akai to emotion empathy gen time character ala uza ko kai na nai ba magi na to passion ni ta mai ko te ma na purely apply by rules and regulation to tai to allow to ka siam allow to ka siam to process ko go me kang ko to counselor ko me to ko bo nai da counselor he ni ani go he ta uza kai ko suba me go he ta theology loi lo me warden nai bang bai the ni ka thum to theology loi lo the kum na kan go ni gai me tong lon ko kalhum na kan yo goi ni ka siap na ani kum counseling guidance di bam the ni kum da ani ri ne uza ko goi na di the ni uza ko goi na ni ani every day gai ko atong ta atong adeng atong office ko kan yo goi every day 2-3 more than around 3 or 4 to timi pom ne gang na no pri ra na discuss na ni kan yo value practice ka tina su swan mai kum de tina phungwang mang mai ra ko ne uza nong goi class teacher nong goi na du gang lau the ni yo pri ra na kan yo goi khang activities ti lau na kan yo goi monitor su na kal kom na kal hai pa na mai ga ha ba mini pa na nai the ni mai ga na kan yo goi na sa kal hai de ti to hai ti de
ไปนะเรียนราความสินี่อันนี้ไปนะขังตัวเราตัว we are very happy to sacrifice name เนี่ยกัดปลาเราไม่ต้องแต่กัดปลาเราไม่ต้องกัดไทยที่เนี่ยในล่ามที่เปลี่ยนดินนายนี่ตัวน้ำอุตสาหนั้นกวยนี่กำลัง counseling สุดวงเท่ตรงที่นั่นอุตสาหกวยนะที่เท่ principal นี่สุดเท่นั้นนะสามเรนะอคัดกำลังนะ counselor อัตราให้ตายไม่ต้องกบไม่ตัวโจมกบไม่ counselor นะก็ต้อง institution line ไปแล้วนะบ้างไม่ guideline placement ที่ไม่นังกุมสินที่ company ไม่ต้อง guideline เผาตีลงก็ไม่ต้องขัดไหนล่ะนี่ให้กบไม่เตะก็ใจสกูก็ระดังเราแต่กบนี่ไม่หุ่นกวยแต่ก็ติดนะตัวกบเราก็ต่อกันอยู่นี่นะit is not that easy นี่ expensive สุดสมัยที่เด็กกบมันกลางก็นายมันหุ่นกวยตัว we refer them นี่นายมันหุ่นกวยตัวกันอยู่แต่ refer สุดแล้วนะกันเสร็จทุกคนสุดแบบแต่ภาษานายมันหุ่นกวยตัวกันอยู่กวยนี่แต่สุดนะกันอยู่กวยตรง career แต่ให้ไม่ตรง institution แต่ใจเขาหมักบอมสินี่ท่อguidance ที่เรานะ somebody นี่ reference student กันเสียเลยนะ interest นายไม่นายท่อดวงตะเราเด็ดดวงตะลันนี่ก็สุดว่ามันนี่นายบางไว้เด็ดนี่เราก็ไปที่ไปสักที่น่ากูแต่เก็บไม่แต่มาสนับเบสิกตรงเขาเราหนุ่งไว้แต่กันตรง personality กันตรง character ไทยเลยนะกันอยู่ตรง intelligent ไทยเลยนะอันนี้กันไม่ตรง career guide เนี่ยแต่ไม่ต้องอันนี้ให้ guidance ตัวกันอยู่กันตรง hobby interest light ให้แต่ไม่ที่เท่านี้อันนี้ให้ที่ตัวก็เสียบแต่เก็บกันไม่คนนะกัน basic level คนกันก็ที่น่ะspecific สุยนะกันหูตากันเหมือนหวยทอกันที่น่าอันนี้หวยนะ refers เรานะนี่ counselor น้องหวยแต่นี่กันหวยแต่ก็ refers เรานะกันให้คุ้มทอstudent กันเสร็จทุกคุ้มตัดบัมแต่นี่ก็เราคำเลี้ยงไม่ชนะเลยนะสาวเขาไทยเรานี่ไม่ตรงก็ใจ school เขาแต่ให้ character good human being ใช่ไหมตรงทีมบางคนที่น่ะแต่ให้รายละเอียดสู้ไทยไม่น่าเลยนะหนุ่มมากตัวcharacter ใช่ไหมไปใน importance สุดเท่ใช่ไหมตรงบางคนตะไคร้ที่ก็ไม่ใช่ตัวขับเลี้ยงไม่ชนะนี่กูว่าไม่นุ่งกว่าอย่างนี้ใกล้ไหมนี่กังกูว่าไม่นุ่งกว่าอย่างนี้ใกล้เหมือนกันไม่นุ่งกว่าของตัวตรง message ขับเลี้ยงไม่ชนะที่เรานี่akai ta zai school ko guang ku to hai ti to we engage them personally we come into direct contact di thena ni chapa how te kan ni ta pri ta te kan ni ta counsel kan ni ta engage su samna learning process ko kan ni ta personality formation ko kan ni ta zai chuina zai lawngam te there is not much concern ni ma ke kan ni kan ku min ngoi kan ni gang ku pang chan kala hi na rena no personality cái tông background pe ko na cái tông background học này làm cái tông background rồi ra nó quăng nó quay của nín là cái nó có lại đi thì vào to tàu ai ra vào rồi substance abuse nó bằng này nè cái nó quay ra nó quăng xí cái nó có lại đi thì thôi cái nó we are very encouraged we are very we are welcome we with wide open arm cái nó quay welcome so that nè cái lại bắt cái này mấy cái nó phát xuất cái này tụi mày to full 100% anu cooperation de ni de katina akaneu boy to kumra ko to ram ha me tong luan ra ko cooperate tin hi mang ma kal ha hi mang mai ko tong luan to thoni ram to dai suna ta we tuna gan tong pura inappropriate no tong affair ko mai ni ko te ta bully ko mai tong physical abuse physical assault ko mai ko tong luan gwang ni to we did not compromise and compromise dangam ma ke me ko thoni ni teให้ขัดแทนตะเกียงเตากองกู้มั่งมันนั่งไว้คนนี้กองกู้มั่งมันอันนี้ตรงสะบวนนั่งไว้เรานั่งไว้นี่เตากันนิ้วไว้เหit is the lead future leader it is the pillar of our tomorrow society ที่นั่นนี่กันหัวเตียงซุงเตียงได้เงินปังท่านิ้วตรง2047ตอน Bixit Bharat develop India ทำไมการก็กันนิ้วไว้ list สุนทรนั่งไว้ตรงปังหุ่นที่นั่นนี่ก็มันนิ้วไว้ character moral นี่ตรงvalues personality my importance so na kanyo pamtik na pam na ni ram ko taw tong adolescent period tong ponjing raw ko ni kanyo goi tong influence chu woman mai taw karup kare mi tong approval ba mo to tu ba jangba mi tong ne sa tong ka instant pleasure instant gratification ba mo do ko te taw mobile ko sa mo tong kan ram ko overcome sudang mang mai tong ha ko ni ram ko kan mobile jam mai ram ko ni taw instant gratification ni wa kan pleasure kan ti tin tin ni kum mai ko na nu mi kam tho avoid subam distance abstain subam phang ni kom te ke taw na ni ka gan gai me ko thok ni ting kum 25 hian na 30 40 gwang ni tho na ni tong ka gan gwam ka na ni
ลงสุยนะลงเราอยู่ตอนนี้กันยังไว้ they will never regret นี่ก็นะ new ตรง society we badly need a good leader นี่ good leader ก็นะอันนี้ก็เกณฑ์นายแต่ new ตรง society ก็เสียมเท่านั้นไม่เห็นนี่ไม่ wherever you are เนี่ยก็จะใจคนนั้นเนี่ยมาเกณฑ์นี่บายๆก็อีกว่าก็บางตัวมารำก็ไม่เท่กุวาฮาตีก็ไม่เท่อันเดลีกูตะบัมกันดอนี่ก็มันสิ่งนี้นั่นอยู่ตรง character นั่นตรงใครเรียก this is the very important component for you to get employed นี่ employment สุขภาพที่ทั่วตานั่นอยู่ตรง soft skills แต่ confidence นายไม่นั่นอยู่ตรงvalue team spirit นายไม่ patient แข็งแรงงามไม่นี่ก็ไม่เท่ตัว character ก็มี compassion นี่ให้ก็วนตรง soft skill value ก็มี character ก็ไม่ถูกเทรนนั่นอยู่ว่าแต่ก็ employ สุขวังกันนี่ดีเท่นี่ qualification hard skill ต้องมาใส่วนนั่นงามกันนี่ดีเท่แต่ก็ soft skill ต้องปักมันก็นี่ soft skill hard skill ตัวไทยดาวตรงตัวhard skill นายเราก็กันว่าแต่ select สุรับนี่กันว่าแต่ train สุรับตรงนี้นะ soft skill ตัวsoft skill ของตัว train ของกับรามกุ้งเทนี่ผมน่ะตัว soft skill ให้กุ้งเลี้ยงไม่ตรง importance สุดเลี้ยงไม่ตรงนี่ในนิวตรง generation กับ future generation ก็กวางนั่นไม่ตรงอาคาเทไม่ทนในนิวไว้ class เรียน school เรียนในนิวไว้แต่ SS สวยเล่ามาวันสินี่ในนิวรันน่ารักใครแต่สวยไหมก็ลุ่มรันไหมนี่ก็ไม่เทสักวางได้ไหมก็ไม่เทแข็งแสงงามไม่นารานะตะกัวเรางามไหมนารานะตะเจียนงามไหมนารานะตามกระติ้วเท้างามไหม motivation งามไหมนี่ไอ้ก็ไม่ตรง character ใครเรียกให้ทอใคร develop สุดตันแต่ละนะ gratefulness นี่ทนกูไม่เนี่ยล่าไหมนี่ challenges สุดวงสินี่ไม่คุยแต่บุตร I learn สนุกนี่ว่าตัวมา perseverance patience ให้ก็มีทั้งไว้ทนี่ก็อินะ develop สุดนั่นนะลงใต้ขังก็เกณฑ์นายเทตรงที่การการกระทบไม่ในหัวไว้ของนี้ is a very important component for you to be employment พังก็ที่เต็มไม่ตรง soft skill เห็นนายพิธา develop สุดพิธาที่ที่นั่นนี่ก็นั่นไม่นั่นหัวตัวผมเขาจะ ignore สนุกมาแค่นี้ไม่เห็นในนิวตัวผมจะ neglect สนุกมาแค่ไม่ตรง area ก็เห็นนี่ school assess เราว่ามันที่ต้องไปนั่งไกด์แทนนี่ที่ school assess เรามักนี่ is your responsibilities นี่ในตรง responsibilities อาจจะเท่ากับสุนะในตรง character ในตรงใครจะในตรงปันตีที่เท่านั้นปั๊มสุยนะปั๊มนั่นนี่ก็เสียบสุยนะก็เสียบโม่ตัวไม่แต่นั้นปันตีเด้ใกล้ตรง society นั่งสุยแบบมันก็นิวตรงใกล้คนไกด์กันได้ใกล้ร่วงไกด์กันใน society ไกด์กันได้ตัวไม่ตอนนี้เราในแทนวันกูเท Sir Silas กังไหมนี่แต่ใจ school ตรง senior principal แต่สิเก local กังตั้งแล้วนะกูนักปรีระไม่ต้องกันลาเต่าเทนะก็ไม่แต่นี่ได้นะทวนกูเท anyway ตรง future เขาเรานุ่นให้ future leader ไปนะก็เกี่ยนายเทกูนัก soft skill สามีนี่เกี่ยนายเท character สามีให้ good human being สามีตรง team บางก็ใส่ให้แต่ใจ public higher secondary school ให้กูนักตะไกนะมันไม่ต้องเททำไมต้องปรีให้ด้วยนั่นนะกูนักเราเต่าไม่ให้ครั้งนี้ไปนะกายไม่เท่ก็นะ viewers นั้นก็กวยนี่ไปนะไม่ให้กายไม่ต้องลัดแกงเท่แต่ไม่แต่อันนี้ก็น่าสักเราเท่อย่างนี้ไว้ตรง society ให้ไม่ก็กวยนะเราได้ไอ้นี่เท่ไม่นี่เท่ก็ต้องไลน์ก็ให้ไม่กวยนะเลยนะก็นับมาส่งซุยนะมาส่งเราไว้ถ่ายอันนี้ไว้ตรง society ให้อันนี้ไว้ตรงกันดีให้ได้เท่าปนิเท่แต่ไม่แต่ก็นับขับเนี่ยไม่ก็สเรานี่เท่ได้นะทนกูเท่ thank you so much ทนกูเท่